سورة فصلت الدمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاريسوي إجريا باكلاني كمناني أن بناني أن ولون فلا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بيسوي نيوم غني فلاناي. ميلاد النصارى كجات با فلاني مغا أن ورو سانكالو دورنا بيسوي نيو تاناي. أمبي داودا بو مسجد راجع وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ni aya o dersu temeno anyu tawsir gorobali fo antum mado bun kasiri ka tawsir de la bun kasira ko yaqulu ta'ala hamim tanzilu min arrahman arrahim yani alquran lanyine munye qur'ana munazzalu min arrahman arrahim. Qur'ana jigina kabo ala de fe alam min kan nema yuruwalendo alam min kan nema yuruwalen shebagade ala yakajjo nyuma laghara ka qawlihi nimbe kumi ala kakuma qul najalahu uruhul qudus min rabbika bil haqqi mamra fuye ko jibrilu senema oden jigina ni qur'ana ka boy tigi ala fe ni tiñay wa qawlihi ani alaka kuma wa innahu la tanzilu rabbil alamin ala ko ni qur'ana ye dan fem be tigi ala jigi fende najala bihi ruhul amin jibrilu min yedanna ya maye danna ya dunkeru wala jigina ni qur'ana على قلبك إد سكونك محمد لتكون من المنذرين بركك بعض الكلام. وقوله تبارك وتعالى ni ala ko ala min ka hera ka chakoro talendo kitabu fusilat ayatuhu ay buyyinati maanihi wa hukmati ahkamuhu alay qur'ana kamana bange ka kakiru labbe قرآنا عربيا أي في حال كونه قرآنا عربيا قرآن عرب كندلو بينا وادها
arabu kam min bangalendo a jelendo famanihi mufassalatu qur'ana kamano fram falsilende do wal fajuhu wadihatu khairu muskilati qur'ana ka kuma jelende do nyagambu tula qawli ta'ala komi alaka kuma nara korota lendo kitabu uhkimati ayatuhu summa fusilati min ladunna hakimin qadir alako qur'ana kitabu de ala ya ka ayawu be ku labbe wa kofe ku faran fanshiya kabun masafe masami nye kodo masai kiri masado ko konona ni kene mala dombaga masado ay huwa mu'jizatun min haythu lafzihi wa ma'nahu qur'ana yi dese fende aka kumala dese fendo aka manala mana qur'ana ka lafju dam fente se kanana qur'ana ka kiru dam fente se ko nananuye la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi galon tese kana qur'ana nye atese kana kofe mana mo tese ka fem fara qur'ana ka tese ka fem bola tanzilu min hakim hamid qur'ana jigna ka bom masafe masami nye kiri masaye masamin tanunendo wa qawluhu ta'ala ni ala qala min qur'anendo liqaumin ya'lamun أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراشدون نقول لقوم يعلمون ما نمغد به قرآنك بانجلي أني قرآنك جيالي كوا يفهم ببانجك فهم بجيا مغد بودو مغد منون ني دوني سبتي لمبولو دوني كبغى سبتي لولو بودو بشيرا والنذيرا أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين وغتو دولا قرآن بمؤمن نسونجا وغتو دولا قرآن بكافر بغبغا فارد أكثرهم فهم لا يسمعون من مغتشاما مبننين قرآن ما وتفهم وتقرآن اللمي أي أكثر قريش فهم لا يفهمون قريش كان كتشا من تقرآن فهم لا يفهمون منه شيئا ما بيانه ووضوحه قريش كان كتشاما قريش كافر تشاما كافر القرآن بانجلك أنا جيالك وتفوي فهموا على وقالوا قلوبنا في أكنة أي في قلوب مقتات وقلوك الدسكون بفرقو دلنا داتولم بالا فلا يشيل إلينا شيء ko qur'ana foi tese ka sewuluma ko foi take ka sewuluma qur'ana kola kulu ka duskunda tuguleno mimma taqul mana muhammad be min fa foi tese amma an duskumbe foroko de la datuguleno fa amal innana amilun ay imal anta la tariqatika muhammad ebe shiram min kai ka barake ka tashiraka wa nahnu ala tariqatina la nutabi'uka an fana beto an ka sira de ka an tɛ tugu kɔ donc maka kafir bambantiw tuma min kuranna kalanniw ka kuranna jiginniw kan u banna kuranna ma u ka kuma kɛra nin de قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل ما مرافوية على بي أكتشيدن يا مريا كافو منو نيه تشيدن غالون تيغا مشركو منو نيه غالون تيغا مشركو فوية قل ما مرافوية إنما أنا بصر مثلكم ne hadamaden de kuma nyogona anyogona hadamaden de ne hadamaden ya bolola anni ciiden be ye cogo kele ambe nyina cogo mi abe nyina ambe dumuni ke cogo na be dumuni ke ambe ni songo abe ni songo ambe ni sonja abe ni sonja
la jarabu ba sura be bana haru ka bidiya maulidi nunu na nube min fo lumote tu side na de abengalo hadamadiya tabolo la cide nan beye kerenye mi ambora nyugo na yoro juma yuha ilayya ala be wahaw cinnema wahaw tenawuma wahaw o yanni cide mbo nyogona mi hadamadiya ke cogoto cide nya hadamadende ko mi hadamadun to nyogona mi nyambo nyogona ko wahaw be ci alema alay wahaw cinnema annama ilahukum ilahu wahidu ko awtigi ala bato fen kelende do alate komi abiawu musiriku bolo chogo min naye bolim ani bato fen werew bato fen mununte kelenye nayu bato kafara alaka kote komi au baka ke ka chogo mi au baka ka ke ko ke chogo mi ato chogo lade bato fen chamante ala yokoy bato fen kelende do fastaqimu ilayhi awaya kabbato biqala sikata ala dema wastaghfiruhu aka alayya fadele akayya fawma ka junubula wa waylu lil musrikin halakini janga katabe musrikuye alladhina la yutuna zakata musriku mununtu nensene yakabo musrikani junubuma ni nya tawsiri doye a tawsiri do koma bena bunka sirka tawsiru la chogomi musriku munun nutu kan na folo jakabo وهم بالآخرة هم كافرون أو أكافرنا لله غريفنا وما دالا إن الذين آمنوا ألقم ومن لمنني علي لمن ياتشني لما وعملوا الصالحات ويبارا نيوما كيفنا كافو ند سكون كني ند دار على لا كوكو بد سكون دي بولو لمن يدرونتي وسا نمغم من قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يسيركم فلافو يكون من نتي سالي نتي سنتي جاكبو يتسلامي نساري كافر لما سارا لا بد فويك بارا دك نمغم اللي مناني علي يبارا نيومك دونك بارا نيوما أنكو سارتي فلا دي بالا أن يكون خالصا لله وصوابا baraka kalashi alaye baraka be sababa ya jumai an yakuna la sunna ika baraka ke cidin ka sunna kade ni baran nyana chogo chayara chogo na ma kalashi ubafo de ma ko shirku na make alakama atogo de ko shirku ko mushrikiya saratiye faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بإبادة ربه أحدا أو على كوني مغمم بالله غرقكم بنيغنيا نيجيكي بولا بارا نيومك يكنا في فراني ألاكا وبارا نيومك للا دونك نيندي دليلاي أنا نيغنا دليلا جاما قراناني حريسا سهلونا كوني بارا مكي ألاكا مما قال شالا يالا مكوتالا أچايرا چوكو نيانا چوكو ساراتيه بارا نيومانتي fulana ni bara kalasila alaye idusukun kalasira bara keto ibe kasila dusukun magayara nyeji bebo fo ibe kashi meate sunna ka fu falati bibolo ante meno la riyadu ka hadisakum fu falati man amila amala laysa alihi amruna fa huwa raddu tiden ko ni mugo ye barake hadisai nyire irwaye folo ye jumai من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من أمل أمل ليس عليه أمرنا فهو رد تيرون كوني مغمو يكوكورا دون دينا كونو مينتا كونو يكبارا بساقي مالا تيسرا نا چوغون اولا ني مغمي نيبارا كي علي تيري مي نيامرا ني بارا مي دينا كونو نيو كي يكبارا بساقي مسارا تالا ني نيفنا أكب بسنة ما دليلا دي فولي maulidi keto ibolo kashi yerede anyo fama temeyere bidia mo ka bidia keto na dusukum magayara chogo kasira chogo ni bidia dedo o kani kabako de sarashita yela garabe barafula anko de tumami bunu seminu yo for yadu sarahula anko yede bidia mo munu nyere yu ka bara ukalasha alay ukabaro keto duskun sirana alanye uyu yere majiki ukasira min ka bidia keto ibe don nadu
donc lina don nadu min bidiya keto alanya siranya bolo dusun kala si bola kasira sarasi ta yella gara e min ka bidiya keto e be tilun kani donni yele la doni chatribo sarabedia sarati donc bara nyuma yere bara ka kala si alay bara ka beciden ka sunnama bara ma na ma beciden ka sunnama ni bidiya do fu falati bibolo saratala a cayara cogo nyana cogo saratala wodi to qur'ana kuna labba fo innal ladzina amanu mu'minun liman yara wa amilu salihati uye baranyuma ke ni yeseri kuma fula fo idara ala la liman yara iko ite barake ite islamai ni sara kafiri sara ni sallira e ko nete seri kuma fula ko ni fo kadala la ko ala bewa ko cire nya ci nete fo men nebe salli nebe su fu farati be bolo ni baranyuma ke malli manani alay fu ni limana ni alay ma baranyuma ke fu ka da ala dare de man ya cinyama ka baranyuma ke baram min be kala sala be na ci den ka sunnama aywa ala ko ni mo munun keran in chokola lahum azrun khairu mamnun sarabe nonu nye sarabu ye la gara saram min tettige kuday uba ko no ari jannade bun kasiru ko yaqulu taala aqwala min qur'anenu qul ya muhammadu li haula al mukaththibina al musrikin muhammad afo nim mo mununye igalontiga ya nim mushrika fuye inma ana basaru mislukum ne hadama de kuma nyogona yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ay yu ilahu wahid la kama ta'budunahu من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد أفوي كو علي على كلندي لا كما تعبدونه على تكم ولوب باتو منونك ولوب منون باتو على كوتو يد من الأصنام ولوب بولي منون باتو والأنداد أني باتو فيون والأرباب أني باتو فيون المتفرقين باتو فيون منون تكلني nimbe bato nimbe tungu bato nimbe kaburu tigu bato nimbe dingne so bato nimbe kuludo bato yamfe nimbe mogoni do bato yamfe nimbe ewa kaburu do bato yamfe nunundi arbaba mutafarriqina jahilu do kera yero ka jahiliya koso ube tamaro kise munun kadu yew ka tamaro la ubu ko kuje ku bato menni kungoyu mina wudu jahiru tumbe nimbeke bato fenkelen tu bolo donc ala te komi aw baake ka ala bato chogomi abe bato ke chogomi ka bolu bato fengore bato ku fara alaka ala te wede innama allahu ilahu wahidu ala yem masakeleni bato fenkelepte min ka bato ci kelempe fastaqimu ilayhi akhlisu lahu ibadatan ala min wali ma amarakum bihi ala alsinati rusuli awa yebbato kalashi alay ke chogo minni ala yawu nyamra na yeci de unenga ayala bato ala bato ayaka bato kalashi alay ke chogo mi ni ala yawu nyamra na yakaci de unenga ni ala bato chogo minni ala mi nyamra na yeci de unenga fu anyo defo bida bi bolo saratiye واستغفروه أي لسالف الجنوب أي ألا يفضل أكد جنوب مننت من أول وكلا أي ألا يفضل ولا لقوا يفعوما وويل للمشركين أي دمار لهم وهلاك عليهم جرجلين حلق لي بمشركوك الذين لا يؤتون الزكاة قيل في معناها يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله دوكو مشرك مننت جكبو وأقول يمني muslim kum munun tu yere seriya kabo kafriya makasir kuma fulafo kafo la ilaha illallah munu mu yere seriya kabo kafriya ma kasir kuma fo kada alala wa haja ka qawlihi tabaraka wa taala munu yin tafsir fo nunun ka kuma abe ko min ala ko qur'ana ko ala min qur'ale no qad aflaha man jakaha ala ko munu mo seneyara mo yenni yoro soro mogo min na ya ni seniya kabo ala sosoma wakati qama man dasaha mogo peredila min ya ni nogo ni ala sosoe donc munun yen nin tawsiri fo
ulu ka tawsiri ulu ye tawsir min fonnena ko abe komine aya nyogona doro mana munu nyu yere seniya ka bo kafiri ya maka shir kuma fo donc comme ewa janga kata burujari halaki be mushriku ye munu man la ilaha illa fo ku yere seniya ka bo kafiri ya maka la ilaha illa fo abe komine la ko aya wore kono ko ala ye ewa ni yorobe mogoye mogo kishira mogo ganyera mogo minya ni seniya ka bo junubuma mogo perdila minya ni no ni junubu ye wa ka qawli ta'ala bikum min ala ko ya wure kono qad aflaha man tajakka ala ko mogo yen ni yoro soro mogo minye ay reseniya wa zakara isma rabbih fa salla ayati ala tokofo asallira fana ni nyedo ka tafsiri wal muradu bi zakati ha huna taharatu nafs min al aqlaq rajilati bo munun ka tawsiri fule ninye jakka ni yorola alla nyine munye kan ni seneya kabo mina al aqlaq rajilati kabo jogollankoloma wa mina hammi jalika jogollankolon kabbele bele bana o ka jogollankolon ka fe hamila ya jumai taharatu nafs min ash-shirk kayini seneya kabo shirkuma donc tawsiri folo do bolo la nyine ninde jakka komi fulani wailu lil musrikina alladhina la yutuna zakata o jakka in kore munye munun tu yere sene yakabo musrikiyama wa zakatul mali inna ma summiati zakatu ko paske nafulu yere jakka fora ko jakka munna li'annaha tutahhiru min al-haram tutahhiruhu min al-haram paske be jakka bola bi sene yakabo haramuma nafolo jakka fora ko jakka muna abe jakka bola abi seniya kabo haramuma jakka bo baliya haramu abi seniya kabo ma kola ode hato donc ewa ni mogo min fana na ma yere bo musrikiyala donc amanni jakkadi amanni seniya kabo musrikama parce que musrikiya fule jakka fule nafolo jakka fule abi seniya inni seniya kabo haramu de la bo musrikiya fana fule ni tawhidi fana ta abi seniya kabo musrikiya de ma bo ni mogo min mo kesa donc nim fana jakka e munye minye ka kisi musrika e mo ke wa takunu sababa li ziyadatihi wa barakatihi wa kasrati naf'ihi nafulu jakka beke sababu kan nafulu seniya kabo haramuma wa takunu sababa li ziyadatihi wa barakatihi nafulu jakka boli beke sababu kan nafulu jidi kan nafulu barika wa kasrati naf'i ani kan nafulu nafa chaya wa tawfiq ila istimali fi ta'ati ani fana nibi kan nafulu jakabo abeke sababu ala bi be sawaba ma ibi kan nafulu bara ala bato dorondela iti kan nafulu do haramula ni be nafulu jakabo ni haqiqa ye na a chogo nyuma yede aben nafulu shari'a kabo haramu makele abeke sababu kan nafulu bugu abeke sababu kan nafulu barika abeke sababu kan nafulu na nafa chaya abeke sababu ala bi be sababu wi kan nafulu bara ala batola وقال سديو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يدينون بالزكاة تفسير فلان سديو منفو وألاكو حلاكي بمشركين منو نوت زكاة من الدين لا يدينون بالزكاة وتدينني زكاة موي بولو وتزكاة جات دينا دوي ute jakka jate dina doye kolla nyini ode wa qala qatadatu ko yamnauna zakata muwalihim ko ale ko janga katabe mushrike halakube mushrike nube ukanna fulo jakka balinu tabo wa haja huwa jahiru inda kathir min almufassirin bun kasire ko ninde fem bangalenye aya jahiru bangalenye ninde tafsir kala chama fe kon munun tenna ukanna folo jakabo mushrik munun tu ukanna folo jakabo waqtarahu ibn jarir ako imamu al mufassirin ibn jarir yenninde sugantiya munun te ukanna folo jakabo wa fihi nazaru me bun kasir ko korosili be yan nin kanka koroshi ko sobe nin kanka laje kafo janga katabe mushriku ye nutu kana folo jakabo konni ayal la nyini wode
ako korosiri be ni yoro la de lianna inzaba al-zakati innama kana fi sanati saniyati min al-hijrati ila al-madinati parce que bunkasiri ko ako parce que jakka faradali fule ka fo nafolo jakka ka bo ko faradaro o kera hijra san fulana de ciden nye hijra ke kata madina san fulana de jakka farda yara hijra san fulana de jakka farda yara alama jakarahu khairu wahid fin ka har doni ke ba yemmin fo har ni doni ke ba kelente nafolo jakka farda yara ciden hijra len ko fe kata madina san fulana de wa hadhihi ayatu makkiyatu bo ni aya fana jigina makka de bo ni ekosisa kon ni aya la nyine nafolo jakade bo nafolo fana jakka farda yara hijra san fulana de ciden hijra len ko fe kata madina bo ni aya fana y makka aya de o da to ko kanka koloshi de ka jate mina bo me abena bodati odi ato doni ke baga nyuma haru ka tawsiru la be doni ka nyuma kala da bunu u ka tasirat do kata nyogoma nu be nyogom bonya ka nyogom ka haklina bonya doni ke baga nyuma doni ke baga harin na ye kuma do fo kuma min na man kene ube kuma min ni fembaye min ka gire naye atetile kala goshi abe boda de dama abe ujura de dama ka boda dama me ka alla goshi ube kake kome jahili ube kake kome filibanti ube kake kome fendombali doni ke baga nyuma to ke nyogona an kan nimbe famu an ka dirsula ambe tafsirun hadisa mi ben nimbe famu so tuma ma yin info ako allahumma illa an yukhala akum me funna nya fo de nanko la yabuda an yakuna asiru sadaqati wa zakati kana ma'mura bi fi ibtida'i li ba'sati ako bunjere ka kuma besi ka tile rojuma fonnan ko minyen na fulo jaka boli lesri o wajibra makka me minye kan nisabe sigi nin nisabe hakke de jaka be bola o kera madina de fonnan ni ako yede ka fonna fulo jaka bol lesri wajibra makka o wajibra makka ewa aslu sadaqati wa zakati kana ma'mura bi fi ibtida'i ba'sati cide ewa incili damina cide ewa cide nya damina makka ka jakka boykan na folo ilewa lesri ka jakka boykan na folo la cide ka cide nya damina makka o wajibra min nisabe to masigi akum misale jumai ka qawlihi tabaraka wa ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi ala ko ya kan na folo jakka ayu ka hakedi aka ewa na folo tige don mana tamaro tige don ube kan yo tige don a jakka bo ni aya yoro juma aya makka ni aya makka aya de aya kan na folo ayu hakedi abu tige don mi famma zakatu jatu nusubi wal maqadir fa inma bayyana amraha bil madinati me minye jaka nisabe ma ani hakke juman kanka bo o bangera madina de o kakko bangera madina de fo nanye aya in kunnin chogola wa yakunu haja jamwa bainal qawlayn nanye aya in kunnin chogola kuma fo nin chogola abe komi si sanye aya fulain be far nyon kaka barake no kuma be sika tilenina bunjerere yemmi sugandita kuma be sika tile yoro juma amba fo jakal lesri o wajibira ka ciden to madina ne minye nin na fulu sera nin nisabe de rajaka be bo ni hakke de be bo o de kera madina donc nin kera aya fula imbe se ka fara nyogonga kama anna asla salati kana wajiba qabla tulu'i shams wa qabla qurubiha fi ibtida'i libasati comme ni salli fana lesri fule salli lesri tun wajibilen do makka mais salli jumantun wajibiran makka sani tile ka bo ibe salli sani tile ka bi ibe salli donc nun salli fula de tunye farda e makka bo cide sani ciden ka sanna yele kede abena a fana wakati fo ciden ka sanna yele ko fode donc salli min fula ambulo o farda salli nana
mi salli lesiri tumbe wajibi lesiri tumbe makka salli lesiri wajibi tumbe juman tumbe makka tile bolinye ibe salli tile bininye ibe salli falamma kana laylatul isra qabla al hijrati bi sanati wan nasfi akum mitumami tiren ka sanna yele kera aka hijranye ni sankele ni tilaye faradallahu ta'ala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam salawatil khamsa alaye farra salli duru farda ya tiren ka wala donc ya yira salli lesir fardali tumbe makka mi salli juman tumbe fardali tumbe makka wajibali tumbe makka salli fula tile boli nyai be salli tile bini nyai be salli me cide sani ciden ka sanna yele ke ni sankele ni tilaye aye sanna yele minke donc sana ka hijra ke ni sankele ni tilaye donc ala ye farda salli duru farda yaka ka to makka wa fassala shurutaha wa arkanaha ka salli e wan saratu faranfansiya ka josen faranfansiya wa ma yata'allaqu biha ani tingu fembe dilo sallila bada zalika shay'an fa shay'a min fardali ko fesa ala ye sallika surutu saratu faranfansiya ka josen faranfansiya ani tingu fembe dilo sallila doni doni wallahu alam o ayekuma dafa ko ala de domba ala de bado wala donc ni aya nin kuma fula de bala donc janga katabe mu halakibe mushriku ye nute ewa unniu sene ya kabo mushrikiyama ani jogo lankolo do aya tafsir fula ni aya tafsir fula na do ko janga katabe mushriku ye numu kan na folo jakabo wonni ya ke oye abeke na folo lesiri jaka wajibra makka me minye madina na folo nisabe abe bon nisabe minna hakke min be o de kera madina komi salli fana tun lesiri ewa tun farda en wajibra makka o ko be farda salli duruna na farda ya summa qala ba'da zalika o ko fe ala ko fe innal ladzina amanu wa amilu salihati lahum ajru ghayru mamnun qala mujahid wa ghayrihi mujahid ko ani mujahidu tana ghayru mamnun kore munye la maqtu'i wala majbubi mi nema mi atettige kaboy atettige kaboy ate bogoti kaboy ka qawli ta'ala kuma alaka kuma ma kishina fihi abada suratul kahf kono alaku ube o nema kono bada de o ka qawlihi ajja wa jalla nimbe kuma alaka kuma masammin ka bakoro talendo ata khayra manjuj alaku ninye arjanna nema min fule ninye ne alaka soni de soni minna tettige قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قل ما مرفوية أئنكم أو لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مشرك وكافر أو بكافراني على دي على من يدقو كولو دا تلفلا كونو الأحد والعشنين الهدي دو كاري دو أني تنندو على
dugukolo dila nin don fula de la wa tajaluna lahu andada abake ka bato fɛnw do bato ku fara ala ka fana zalika rabbul alamin aw masammen ye dugukolo da tile fula kari do ani tenen do o wala de ye danfen be tigi alay ale de danfen be lamo ba alay wajala fiha rawashiya min fawqiha awa dugukolo ka kulubaw bila dugukolo ka kuluba munun be dugukolo mina ka sabati ku bila sanfɛ ka kulubaw bila kulu bele ba sabati le ku bila dugukolo sanfɛ pour ka dugukolo sabati ni kana la magana wiye wa baraka fiha ka hera chaman bila dugukolo inka wa khaddara fiha aqwataha ka dugukolo inka kono na fun latige ko bila dugukolo kono fi arba'ati ayyam tilenani kono mana dugukolo dara kari do ani tenendo fengo fembe dugukolo in kono minya kulu yesa ayiru yesa o abaju yesa o damfen to ala yulu fana bila dugukolo kono tile fula no farala tile fula ka tile nani o fana kera tarata araba kaka kono na fe umbilala o fana kera tarata ni araba no o fula karala kari ani tenen ka joliro tile nani sawa lishailin tile nani mi ula benendo nyinin kali kelema no mo yo nyinin kasisa kafo ala ye dugukolo da tile hake juma nani ka duko korona fembe bilala kera tile hake juma iba fo tile nani alhadi tene tarata araba summa stawa ila samai tuma mi ala dugukolo dan nin chogola aye sankaba kere ya tara aya famu qur'ana kono istawa ni anana ni stawa nana bi ila kaila de tuwala oye kere li de kata ni ala nana oye de ka korta summa stawa ala al arsh oye ala korta al arshika me nana summa stawa ila samai oye ka sankaba kere ya kata tuma mi dugukolo da ye sankaba kere ya atara sankaba fanadda wahiya duqan wa yasuru sankaba sisilama dedo bon kasiri bena fo tawsirila ni baji nunu kogoji nunu gashi minu ni fembe kwala wa yasuru lude farla nyugon ka sanfe ka ke komi sisi aye sankaba suru o yorodol o chogodela fa qala laha ala ko sankaba ma walil ardi ani dugu kolon itiya tawa aw kariha aw aqaw fula ayedda ka ke danfen ya ani danfen munun bawo kono aka be boka be nati ni aw yere sagoy ube bawo karaba abake na ayere ka jenaye danfen mi sankaba danfen munun kanka ke ola ikana ni ka danfen ikana ni yere ni ka danfen duguma kono danfen munun kaka ela ikana ni wani ka ewa danfen do ba fo Allah ni sankaba ika sanji jigi duguma kolo iki ka faren fen fare o be na tawsirula awa ayen ninke na ayere sagoy na yere bake na wiyere nin duguna sagoy ube mbaw karaba abake qalata sankaba wolon fula ani duguma kolo wolon fula ko atayina tayina ko ay antiki ala karabalite ika danfen de yamunyo ika jonde yamunyo iya nyamara ni minye anyere bake anyere sagola ke labato anyere ba kanyere sagola ke labato karabalite fa khadahunna wala alay sanka bawlon fula fanada do ba fa yuda la kenyen ubena taw alay yu sanka bawlon fula da sabu asamawati aye ulu fanada ku ke sanka bawlon fula aye sanka ba fanada ka ke sanka bawlon fula fi yawmaini tile fula kono ala amsani juma tile fula kono ala amsani juma ala ye sankaba wolon fula fana da alhamsani juma donc sibiri ala ma dalike juma de dali danye ala ka dali danna juma de juma wakati laba ayan fa adamada juma wakati laba la saro wata ya anfa adamada donc sankaba wolon fula juma kolon fula sankaba no ali femu fembola ani damfemba ala ya beddan nin tile woro de kono wa awha fi kulli samai amraha
ala ye sankaba wolon fulay sankaba aya ka ko bila kono sankaba fulo ni danfe munun ka yulu bila kono sankaba fulani ni munun ka yulu bila kono sabana o chogoda nani na o chogona duru na o chogoda woro na o chogoda woro fulana o chogoda aye sankaba be ka ko bila kono wajayanna sama ad-dunya bi masabiha ala ye jiya sankaba min fulani namba koro ala yo masirini dolowe ite dolo do ku ye sankaba masirife foi kata yoro la burusula kurante yoro mi yelente yoro mi kun ewa sufela la nisu dibi dona ikun korta ka sankaba laje ibado odela ko ala ye dolo ke masiriye sankaba ye men nin kuran nunun korolate wa hifija ala ye dolo nunun ke nube sankaba korosi fana katanga shetane munu sani ciden kashi ci jinna setanu tumbe yele nyugon ka kata sankaba kibaru ya ulame me depuis ciden cira ala ye sankaba uke ewa ala ye dolo uke nube sankaba kolosi ni jinna setane min ko ibeta ewa yele nyugon kata dolo be filila abe do jani abe do fado dola hifja wa hifja zalika taqdirul aziz al alim awa nunun be jumai masamminye masabai na teddese she masa ani doni masa wode kala tige fule nonu nyede danfe fule duguma ko lolu fula sankabaro fula ne she masa doni masa wode kala tige fule nonu nyede salo se bunkasi tawsiri te se ka fode donc ni ala sonna sini tawsiri munum ben nonu na ni ala sonna mbulu fo subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة الفصلات الدرمنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بكارثوي إجريا باكلاني كمناني أن بناني أن ولون فلا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بيسوي نيوم مغاني فلاناي ميلاد النصارى وكجات با فلاني مغا أن وورو سانكالو دورنا بيسوي نيو تاناي أمبي داودا بو مسجد رجا وامبو كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم ni aya o dersu temeno anyu tawsir gorobali fo antum mado bun kasiri ka tawsir de la bun kasira ko yaqulu ta'ala
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن لنين من القرآن منزل من الرحمن الرحيم قرآن جينا كبو على دفع على من كان نيما يروالندو على من كان نيما يروالين شيبغد على يكجو نموما لاغرا كقوله نبيكم على ككما قل نجله روح القدس من ربك بالحق mamra fuye ko jibrilu senema oden jigna ni qur'ana ka boytigi ala fe ni tinyay wa qawlihi ani alaka kuma wa innahu la tanzilu rabbil alamin ala ko nin qur'ana ye dan fem be tigi ala jigi fende najala bihi ruhul amin jibrilu min yedanna ya maye danna ya dunkeru wala jigna ni qur'ana ala qalbika iddu sukunga muhammadu litakuna minal munzirina purika ke bagabali kelay wa qawluhu tabaraka wa taala ni ala ko ala min ka hera ka chakoro talendo kitabu fusilati ayatuhu ay buyyinati maanihi wa hukmati ahkamuhu alay qur'ana kamana bange kakakiru labbe qur'anan arabiyan ay fi hali kaunihi qur'anan arabiyya qur'ana arabu kandedo bayyina wadiha arabu kam min bangalendo ajelendo famanihi mufassalatu qur'ana kamana fran falsilendo wal fajuhu wadihatu khayru muskilati qur'ana ka kuma ujelendo nyagamutula qawli ta'ala kumi alaka kuma nara korota lendo kitabu uhkimati ayatuhu summa fusilati min ladunna hakimin khabir alako qur'ana kitabu de ala ya ka ayawbe kulabe wa kofe ku faranfansiya kabum masafe masami nye kodo masakiri masado ko konona ni kenemala dombaga masado ay huwa mu'jizatun min haythu lafzihi wa ma'nahu qur'ana yidese fende akakumala dese fendo akamanala mana qur'ana ka lafju dan fente se kanana qur'ana ka tiru dan fente se ko nananuye la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi galon tese kana qur'ana nye atese kana kofe mana mo tese ka fem fara qur'ana ka tese ka fem bola tanzilu min hakim hamid qur'ana jigna ka bom masafe masami nyekiri masaye masamin tanunendo wa qawluhu ta'ala ni ala qala min qur'anendo liqaumin ya'lamun ay inma ya'rifu haja al-bayan wal wuduha al-ulama ar-rashidun naqul liqaumin ya'lamun mana mugodabe qur'ana ka bangeli ani qur'ana ka jeyali ko ye fembe bange ka fembe jeya mogode bodo mogo munu ni doni sabatile mu bolo doni ke baga sabatile ulu de bodo bashira wan nadhira ay taratan yubashiru lil mu'minina wa taratan yunziru lil kafirin waqtu dola qur'ana be mu'minun ni sonja waqtu dola qur'ana be kafiru baga baga farada aktharuhum fahum la yasma'un me mogo chama mbanna nin qur'ana ma ute femme ute qur'ana lamme ay aksar quraish fahum la yafhamuna quraish gan kacha man te qur'ana fam la yafhamuna minhu shay'an ma bayani wa wuduhi quraish gan kacha ma quraish kafiru chama kafara qur'ana bangalika na jeyalika ute foy famu ala wa qalu qulubuna fi akinnati ay fi qulufi muqattat ko uluka dusukumbe foroko de la na datugulembala fala yashilu ilayna shay'un ko qur'ana foy tese ka shewuluma ko foy take ka shewuluma qur'ana kola ko uluka dusukunda tuguleno mimma taqul mana muhammad be min fa foy tese amma
an dusukun be foroko de la datugulen do fa'amal innana amilun ay imal anta la tariqatika muhammad ebe shiram min kai ka barake ka tashiraka wa nahnu ala tariqatina la nutabi'uka an fana beto an kasra de ka ante tuguko donc makka kafir bambantiu tumami qur'ana kalanu ka qur'ana jignuka ubanna qur'ana ma ka kuma kera ninde قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل ما مرافوية على بي akachiden nyamari akafo munu nye chiden galontiga ya mushriku munu nye galontiga ya mushriku afuyere qul ma murafuye innama ana basaru mislukum ne hadama dende koma unyona anyona hadama dende ne hadama denya bolola anni chiden be ye chogo kele ambe nyina chogo mi abe nyina ambe dumunike chogo na be dumunike ambe nisongo abe nisongo ambe nisonja abe nisonja la jarabu basura abe bana haru kabidi maulidi nunu na nube min fo lumote tu side na de abengalo hadamadiya tabolo la cide nambeye kerenye mi ambora nyugo na yorojuma yuha ilayya alabe wahaw cinnema wahaw tenawuma wahaw o yanni cide mbo nyogona mi hadamadiya ke cogoto cide ni hadamadende ko mi hadamadun to nyogona mi nyambo nyogona ko wahaw beci alema alay wahaw cinnema annama ilahukum ilahu wahidu ko awtigi ala bato fen kelende do alate komi abiaw mushriku bolo chogo min naye bolim ani bato fen wero bato fen mununte kelenye nayu bato kafara alaka kote komi aw baka ke ka chogo mi aw baka ka ke ko ke chogo mi ato chogo lade bato fen chamante ala yokoy bato fen kelende do فاستقيموا إليه أوايا كبتوا بقلشكة على دما واستغفروه أكا ألايا فدل أكا يافوما أكا جنوبولا وويل للمشركين حلقيني جنغ كتب مشركوه الذين لا يؤتون الزكاة مشركو منونتو ننسان يكبو مشركين جنوبوما نينا توسيري دوي التوسيري دوكما بين بونكسير كتوسيرو لا تشوغمي مشرك من النوتو كان نفر جكبو وهم بالآخرة هم كافرون أو كافرنا لله غريفنا هم الدالة إن الذين آمنوا علىكم ومن اللي منني علي اللي من ياتشني لما وآمن